ngabe ke usuku lakho lokuqala ke namhlanje qofa ibhathini usubscribe ukuze ke nawe ke uzoba ingxenye yendaba lezi zezemidlalo zaseNingizimu Afrika. Umdlali weMamelodi Sundowns uAnele Ngqongqa sekalishile ke leli qembu wabheka lapha ke ezweni laseBelgium lana ke ayodlalela lona ke iqembu iKSV. Lo mdlali ke usayine yona ke icontract yeminyaka emibili kulona ke iqembu laseBelgium. uLesedi Kapinga abeka ngomdlali weBlack Leopard. Lo mdlali ke wasayina yona ke i-pre-contract neMamelodi Sundowns ngenyanga kaJanuwari kona ke unyaka lona ke ka2020. Kanti ke isikhathi samanje ke sekazojoyina ke lona ke iqembu leMamelodi Sundowns emva kokuthi ke iSundowns iyathumela incwadi eyalapha ke kwiBlack Leopard ibazisa ukuthi ke lo mdlali sekayisayinile ke i-contract neMamelodi Sundowns.